قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدق لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا
ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. صدق الله العلي العظيم. وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم. والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم. صل ربنا وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة والمقربين والشهداء والصالحين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم. محمد أشرف العرب والعجم. محمد خير من يمشي على القدم. محمد باسط المعروف جميعه. محمد صاحب الإحسان والكرم. محمد تاج رسل الله فاطمة. محمد صادق الأقوال والكريم. محمد ثابت الميثاق حفيظه. محمد طيب الأخلاق والشيم. يا الله يا الله يا الله يا الله
صحيح الكرم محمد الخفيات النور زينته محمد لم يزل نورا من القدم محمد حاكم بالعدل ذو شرف محمد معلن الإنعام والحكم محمد خير خلق الله من مضر محمد خير رسل الله كلهم محمد مجملا حقا على العالم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم محمد ذكره روحا لأنفسنا محمد شكره فرض على الأمم محمد زينة الدنيا وبهجتها محمد كاشف الغمم والظلم محمد سيد طابت مناقبه محمد صاغه الرحمن بالنعم محمد صفوة البار وخيرته محمد ظاهر وستير التهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم محمد ضاحك للضيف مكرمة محمد جاره والله لم يضم محمد طابت الدنيا ببعثته محمد جاء بالآيات والحكم محمد يوم بعث الناس شفيعنا محمد نوره هادي إلى الظلام محمد قائم لله ذو همم محمد خاتم للرسل كلهم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا صاحب الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الحمد لله الله المقتول من يسر قدرة من ويلسى وضغط من يسر قدرة من غلم قدرني يا رب صغى مقتول ابنك كلني تعرف عليك كل نور سنك سنقولك بروش كفورك من كلوت البرق من كلوت الاربوغان مقتول نسيشي نعمالlarına göredir yavru bulmasışı Muhammed Peygamberdir nimetlarından biri onu şükrüsün etmek kim niyetir huneri seni birliğin bilir ağlarla bulundun gel bizden aciz Allah'a vergen sen ulu devlet ya Rabbi bizge olay ulu devlet vergen son olay ulu nimet kala bizden layık görgen son umut ettirgen bizge artık erkin rahmatın almazsan olay bizden kaytarıp vergen zatın ahiret safarına yollaşıp bizge onu ayırma onu bizden iktarıklı zamanla gözden layık olsak da bir tekken biz yürekte Muhammed Resulullah'a inandık görmesek de gökte tasdik etken son dünyada görmüyorsun cenneti nasip etsin görmaklı nurlu yüzün kimseyse o Resulullah kıyamet gün şefaat salavat salsın bugün akın eşitken saat Mevla'ya salli ve sallim daim merhaba
abadan Allah habibike hayril halki kullihim. Koydun açıp karayma bu dünyanın halına, aldı barına. Dünya yaratılalı neçe bin yıllar geçken, neçe türlü mahlukat bu var akberi geçken. Neçesi peygamberler, neçe türlü valiler, senin Abu Bakarlar, onlar Osman Aliler. Askerler Süleymanlar, o da ömür sürgerler. Durtaş dünyanı gezip tamaşasın gölgeler. Allah bizim adaşlar, firavunlar şadallar. Dünyanı bilip algan namrullar bulanarlar. Faydası için zulmeti kanlı canı kıymallar. Dünyama parça bulup bilmez mallar civallar. Hedef oldu ayda gitti biri de görüm neyler. Ne çağlılık sana biri cevap vermeyler. Kara yerde yattılar kum dolu gözlerine. Onca civan malından görmek yok gözlerine. Onlar bir kervan eli ertelik göçüp getken. Biz para hattursak da biz geleyiz yetken. Bu dünyaya Allah'ma yoktur bunu vefası. Rahatlık bir de vermeyiz her gün artar cafası. Bu bir var yalancıdır öyle Allah'ma bu var. Allah söylesin derim kişinin uyur yeri var. Dünya olay olmazsa gerek biz hakka kayma. Hak olsam kaydarman deyip kişi yaramasayım. Uyar mı durma Resul'un hadisinden olay dekmetin vurma. Bak bu durmanın tamam emniyet üzerime para. Uydun görüp durasan geçerler geldi para. Evliliktir haziret ahiretta hazırlık. Işık dağılsın cama çıksın seni yazılın. Bir oyun var oyununa onu bilmeye gelin. Hali bayram olsun der öğretir bilme hali. O kadar kop yoktur gelgeni bilmey kalır. Malın malı ahlüke bozartıp canım alır. Etkin amalın olur tarla burada yoldaşım. Biri de fayda vermez malın mülkün kardeşim. Yaşamal etken Musa cennet mi olur mekeni. Ama talaysız bulsam Allah bilsin nekeni. Sağlar sağlamlar olsun Resulullah Resulüne. Senin askarlarına yaşına ulusuna. Kimseyse o Resulullah kıyamet gün şafaat. Salavat salsın bugün adır eşitken saat. Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan. Allah habibike hayril halki kullihim. Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan. Allah habibike hayril halki kullihim. Mevla'ya salli ve sallim daiman abadan. Allah habibike hayril halki kullihim. Allahümme salli ve sallim ve barik aleyhi. نتيجة دغدغة الشمال. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربيع الاول ayını geçken son bir leçesi, ehli geçeli olur 12. gecesi. Sancakta doğur Resul yar etti dünyanı. Kulları biri biri var mahluk vatanı. Amina çok geçeni gördüm de söylüyordu. Uyum demir nurcuğun balkıdı dünya yüzü. Havada yayı yayı malayikler atlastan. Bir onulu saldılar taza apar bir nastan. Kavrulur kuş bayraktan bir yeri Mağriban'ın. Biri maşrikten biri kapısından kabanın. Çok geçer geçer kanlı dağları
aldı vergen Damla bakan kaşları uvalıp düştü yergen Kisra Han'ın kalası yarılır çok geçede Bir korku var bizgede kaygırdılar neşede Kalkırsınla işlegen ayrılık dağları da Öldürdü yerge düşü uvaldılar bağrıda Bir yıllar kulum etti sönmeyen otları Söndürdük hamar gelip hoş getken umutları Neçe sularda kurup neçe yerine su alır Adaklar unutulur başka yürek salır Havan eşitmez sucuk kokke yuvup baravan Cinlerle tayıştılar otlar görüp uğravan Kabul etmek sayalı görünegen alamat Az zaman esen tayıp avan edi aminat Hırı kızlar malaklar Resul'u alır onlar Kodler bulan yerleri gezerdiler her yanlar Her bir mahluk ucunu Allah yaratmak için Sebep olan Resul'u görüp tanıdı bütün Aminat esin tavuk Karavan son her yakta Bir kaygılık nur edil Şol Resul'u ile yokta Şol sahat bir ak bulut Habarsız uyge gelir Aminat'ı aldığına sallan onu getirir Karasa akşar şavva Çırmalık gördü özüm Ömrümde yaşlılara Suçdağa sallan yurdum Bir parmağını gösterir Allah'ın birliğine İşaret etken özüm Avzu daim derbene Aminat kulak sağlık Dınladı söyleyeni Ümmetim der eşitti dileyeni O geçi yaş bulsa da unutmagan ümmetin Biz olup olganlarda yürüp meyve sünnetin Aminat o Resul'u alman son bıçağına Gözün yürüdün olar kara sahar yağına Kudratı olup bulan sünnet ettirgen ocu Geçirgen kimliğidir sürmeli eki gözü Makkanın kuluları çok gece yoktur helal Baytullah hacı yılıp ette bollallar tavan Baytullah suyla kılıp var halka gölüne Bir taşı düşmeyanı kaytıp durdu yerine Dörtte boyuşu beri birine sağlam Resulümüzün bağından söyledi ayyukalar Makkanın müşriklerden kaşlarından bellidir Kutlarağın o Resul hak dedi gergenide Neçe min davur baş açık aya yalan Ümmeti gelip mennet tavaf edecek ayağın Kimsese o Resul'dan kıyamet gün şafaat Salavat salsın bugün adın eşitken sahat Mavlaya salli ve salim daiman abadan Allah Habibik ve hayril halkı kulli Mavlaya salli ve salim daiman abadan Allah Habibik ve hayril halkı kulli Mavlaya salli ve salim daiman abadan Allah Habibik ve hayril halkı kulli Allahümme salli ve sellim Sağ çıkacağım sana. Sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem. Sallallahu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem.
على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نبي الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك صلوات الله تعالى عليك. مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا أشرق البدر علينا فارتفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا قط يا وجه السرور أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نور أنت إكسير والروي أنت مصباح الصدور يا حبيبي يا محمد يا أنوس الخافقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين حوضك الصافي المبرد وردنا يوم النشور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا ما رأينا العيسى حنت بالسورة إلا إليك والغمامة قد أقلت والمال صلوا عليك واتاك العود يبكي وتدلل في يديك واستجابت يا حبيبي عندك الظبي النفور عندما شدوا المحامل وتنادوا للراحل جئتهم والدمع سائل قلت طفلي يا دليل وتحمل لرسائل أيها الشوق الجازل نحو هاتيك المنازل في العشي والبكور مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا ولي الحسنات يا رفيع الدرجات كفر عني يا ذنوب واغفر عنا سيئات أنت غفار الخطايا والذنوب الموبقات أنت ستار المساوي ومطيل العسرات عالم السر وأخفى مستجيب الدعوات ربي فارحمنا جميعا وامحو عنا سيئات ربي فارحمنا جميعا بجميع الصالحات ربي فارحمنا جميعا يا مجيب الدعوات مرحبا يا مرحبا يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله يا ربنا يا الله 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 يا ربنا يا الله 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 يا ربنا يا الله رسول الله بزلال الماء الله 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 يا ربنا يا الله 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 يا ربنا يا الله 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 يا ربنا يا الله رسول الله بزلال الماء الله 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 يا ربنا يا الله 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 يا ربنا يا الله 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 يا ربنا يا الله رسول الله بجناي الماء اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليكم ورحمة الله. فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا
ولد الحبيب وخده متورد والنور من وجناته يتوقد ولد الحبيب ومثله لا يولد ولد الحبيب وخده متورد فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا ولد الذي لولاه ما عشق النقام كلا ولا ذكر الحمى والمعهد ولد الذي لولاه ما ذكرت قبى أصلا ولا كان المحصب يقصد فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا هذا الوفي بعهده هذا الذي من قده يا صاحي غصن أملد هذا الذي خلعت عليه ملابس ونفائس فنظيره لا يوجد فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا هذا الذي قالت ملائكة السماء هذا مليح الكون هذا أحمد إن كان معجز يوسف بقميصه تالله ذا المولود منه أزهد أو كان إبراهيم أعطي رشده تالله ذا المولود منه أرشد فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا يا مولد المختار كم لك من ثنى ومدائح تعلو وذكر يوجد يا عاشقين توله في حبه هذا هو الحسن الجميل المفرد يا عاشقين توله في حبه هذا هو الحسن الجميل المفرد فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا ثم الصلاة في كل يوم ماض ويجدد ثم الصلاة على النبي وآله في كل يوم ماض ويجدد فبحقه صلوا عليه وسلموا فبحقه صلوا عليه وسلموا اللهم صل وسلم وبارك عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Amma ba'de, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ta'ala ve berekatuhu. Ayolu din kardeşlerim, hafız kardeşlerim, Allah-u Teala'ga min maqtavlar olsun ya Allah. Bizi şu majliske ciygen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e haşık bolgallarını, Peygamber aleyhissalatu vesselam suygallar ciyilegan majlisini içinde, şu Peygamberini suygallarını arasında bizim etken seyirle Allah-u Teala'ga maqtavlar olsun ya Allah. Sırrı sakat ile beytegan Allah'ın valisi ullu imam ayta bolgan. Man qasada mawdi'an yuhi ve sellem fakat qasada ravdatan min riyadil cennet li'annehu ma qasada hadal makan illa li muhabbetir rasul fakat qala nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem man ahabbani kana ma'i fil cennet. Bu sırrı sakatide beytegan Allah'ın valisi ullu imam ayta bolgan. Kim Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın mavleti okulagan majliske barmağı kastetse, şu majliske bağıp yürüse, şu adam cennetli bağlarından bir bağga kastetken adamdır, bağga yürügen adamdır. Nege tügülese insan Peygamber aleyhissalatu vesselam'ını maktavun etegen sihli mavlet majliske barmağa kastetmeyi, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytkandır. Kim şu Peygamberin suygallar ciyilegan majliste Allah bugün bizinle sizinle ciyigen seyalige Allah-u Teala'ga maqtavlar olsun kardeşler. Allah'a iman salmak, Allah'a inanmak, gerti kuyda imani kamil bolmak şudur kardeşler. Her bir dünyadaki, ahiretteki insan yetişmeye bolagan talayillikni, nasipni, kulçusu Allah'a gerti kuyda iman salmak, gerti kuyda inanmak, adamın imani kamil olmak şudur kardeşler. İnsan ekde dünyada talaylı buladır. Allah-u Teala özünü suygan zamanla Allah suygan kullar ve Allah'ını suygan kullar ona şolardı talaylı adamlar kardeşler. Allah-u Teala özü Allah yesibiz bir kulun suymak için özü Allah bir şart salgan, bir usloviya salgan. Siz şulayı bolsagız men sizin suyarman ne bayti. Şu şartta kardeşler Kur'an'da Allah ayta Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah ve yaghfir lakum zunubakum vallahu gafurur rahim. Sadakallahul azim. Suratu Ali İmran. Sen ayet ey peygamber de bayta Allah bizim peygamberge buyura sallallahu aleyhi ve sellem'e. İn kuntum tuhibbunallah. Eğer de siz yaratkan yesigiz Allah'ını suyamsağız fattabi'uni. Siz mağa muti'ib oluguz dep aytdı iş olaga. Peygamberge muti'ib oluguz dey. Peygamberini suyuguz dey. Allah'ını suyamsağız siz. Biz peygamberine muti'ib olup peygamberini suysak ne te Allah? Yuhibbukumullah. Allah sizin suyar. Allah suyganla ne bola? Ve yaghfir lakum zunubakum. Allah sizin günahlarınızdan geçer. Vallahu gafurur rahim. Allah geçuçu rahmolu Allah'tır de bayta Kur'an'da. Şu Kur'an ayette kardeşlerim Allah-u Teala görəsiz. Allah sizin suyganını suyamsağız. Allah sizin günahlarınızdan geçip sizge rahmet etkenini suyamsağız. Siz peygamberini suyuğuz de bayta kardeşler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem suymak ayağı din kardeşlerim. Bu bizim ahir muradimizdir. Peygamber aleyhissalatu vesselam suymak oldur bizim talaylı etegen zat. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisinde ayta La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu ileyhi min malihi ve veladihi ve validihi ve nasi ecma'in muttefakun aleyh ve fi rivayetin ve min nefsihi allati beyne cembeyh. Peygamber aleyhissalatu vesselam aytadır kardeşler. Hadis kitaplar Bukhari, Müslim toktaştırgan hadis bu. Sizin biriginizden imanınız kamil tolu kuydak olmaz. Hatta men sizge sizin malınızdanla
sizin avletlerinizden sizin ata-ananızdan ve barda yerin yüzündeki barda halktan men sizge suykumlu bolmay turup, meni siz kop suymay turup, sizin imanınız kamil bolmaz deb ayta Peygamberimiz. Başka rivayette ayta ve min nafsi illati bayna cambay. İmanınız kamil bolmaz. Ozuğuzlu nafsingizden, ozuğuzdan meni artık suyup dugulese deb ayta. Bir gün Umar asaba Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e aytkan: Ya Resulallah, la ente ahabbu ilayya min kulli şeyin illa nafsi. Hey Allah'ın elçisi, vallahi sen bana her bir zattan artıksan, yerin yüzündeki insanlar, ata-anam mı olsun, avletlerim mi olsun, malim matahim mi olsun, bar zattan beksuyaman ya Resulullah seni, ozumu nafsimden gayrı de baytık. O zaman Peygamber aleyhissalatu vesselam etti de bayta: hatta akuna ahabbu ilayke min nafsiki ya Umar. Senin nafsinden de beni artık suyup dugulese, sen kamilleşmeyeceksin ey Ömer de baytık. Tolukuyla olmayacak senin imanın de baytık değil. O zaman Ömer'e sabaytı de bayta: hali engni sen bana beni nafsimden de artıksan ya Resulallah de baytık değil. Peygamber aleyhisselam bu cevap verir de bayta: al-ana ya Ömer. Halib oldu tolu seni imanın hey Ömer de baytık değil. Kardeşler, imanı bizim, dinimiz, tolu olmaklıkını ölçemek için menne sizde bari bize ölçeme tarık biz. Biz peygamberini suyagın ölçeği bulan kardeşler. Biz peygamberin şu kepte suya biz muken, malı bizden ne artık, avletleri bizden ne artık, ata-ana bizden ne artık, ozumuzun cani bizden ne artık peygamberin suya biz muken. Suyagallığını ölçeğen ölçevler var kardeşler. Yaşavda bizzatka uruna biz. Her adam yaşagandan gayrı adamın şartlı günü de bola. Adamın kaygılı günü de bola. Böyle yaşav aralıkta kop gitçi işlerde, ulu işlerde biz uruna biz. Bir reşenye çıkarma tarıklı, yaşavını yürütmeye tarıklı yerlere kop uruna biz kardeşler. Şu urundan işimizge biz. Ozumuzga neçağı zaralı bolamısa da, yaşlarımız, ahulumuz, avletlerimizden neçağı zaralı bolamısa da, birçok işini Peygamber aytan kuyla yürütemiz mi? Peygamber aleyhisselam'ın suymaklığı biz. Peygamber görsetken yol, barda yoldan artık bola mı bizge? Artık bolamısa bizge suyunç. Bizim imanımız kamil kardeşler. Bolmayımısa biz ozumuzun usulümüzde işlemeye tarık biz kardeşler. Kardeşler biz bilmeye tarık biz. Allah'ın da Peygamber'in de suymaklık ozu şu dindir. Din, İslam din ne baytagan zat, ozu kulçulangan İslam din ozu yesimiz Allah'ın da Peygamber'in de suymak kardeşler. Biri onu suymasa onun ardından tabi'i olup bolar mı kardeşlerim? Suymayan adamın ardından biri olup tabi'i olma için. Biz bir onun ardından düşmek için şu adam suyma tarık biz. Bir onu suygan zamanla şunu sözüne de tınlamaka suya biz. Şunu korumaka da suya biz. Şu suyuna ganzat etmeke de suya biz. Şunu aldığında biz yakşı adam olup korunmaka suya biz. Bir onu suysak. Şu neyin Peygamberini suyamısak biz. Yesimiz Allah'ını suyamısak. Bizim dinimiz şu suymaklık kardeşler. Allah'ın da Peygamberini gerti suyamsak, Allah'ın aldığına yakşı olmaga, Allah'ın aldığına bal kazanmaga, savap kazanmaga, raziliğin Allah'ını kazanmaga, Peygamber'e yolukkan zamanına uyalmaygan kuyda, Peygamberini bıçaklamaga, biz yaşavımızda suyunu onlarmaga tarıpız kardeşlerim. Suyu olgan son, suyuga muti'i boladır kalgan zat. Peygamberin suymak ne zattır onun manası kardeşler? Peygamberin suymak manasıdır. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ı ullulamak, aburlamak, dünyaya çıkkanı ve çıkacak çağı halktan barındana Peygamber artık bolmak bizim gözümüzde, fikrumuzda, yüreğimizde. Ona Peygamberin suymak kardeşler. Söz bulanla, söyleyigenle, iş bulanla görsetmeye tarafşanı kardeşler. Söz bulan görsekkellerden bula biz. Peygamber aleyhissalatu vesselam koyup ketken İslam dini bizni götürmeye sözümüz bulanla aylanamısak, işimiz bulanla şunu götürmeye aylanamısak, ona şu manası Peygamberini suymakını kardeşler. Peygamberini suyaman ne baytıklık ama ne payda? Onu ullamayımsak, onu avurlamayımsak, onu ardına düşmeyimsak, o koyup getken İslam dinini hasit işlerimizden kısıp tutmayımsak, Peygamberini suyaman ne baytıklık sözümüzde biz yalgancılardan bulup kalırız kardeşler. La yu'minu ahadukum hatta yakuna havahu tab'an lima ci'tu bihi de bayta. Bir daha hadisinde Peygamber aleyhisselam. Sizin birinizde imanlı olmaz, birinizde imanınız kamil olmaz. Hatta